Khotso weso, o dumediswa ke Khotso Moabi. Ha re tswele pele thutong ena ya mefuta ya phuputso, mme ha jwale re tobe ho metha lesedi, lesedi le ka methwa kapa la MESHARA ka ditsela tse fapakaneng ho ya ka semelo sa lona, ho ya ka nature ya lona. Tsena ka tlwaelo ho thwe ke maemo, e leng levels, maemo a ho metha, levels of measurement, maemo a ho MESHARA. Mme lesedi le ka methwa ka tsela eo ho sebediswang ho reha kapa ho qanolla basusumetsi, di-variables, ka tsela ya ho reha, mme ho bitswa nominale. Lesedi kapa data leo basusumetsi ba hlahlamiswang ka boleng ba tlholeho ya bona, yona e bitswa ordinale. Ho boele ho be le lesedi le methwang kapa le mesharwang ka boholo, sekala bo lekanang dipakeng tsa matšoao, e leng di-marks, hona ho bitswa interval. Ho boele ho be le lesedi le methwang ka boholo, skala bo lekanang dipakeng tsa matšoao, dimaraka a qalang ho 0, hona ho bitswa ratio. Re itse lesedi le sebediswang ho reha kapa ho qanolla basusumetsi le bitswa nominal, mona mo re ba rehang. Lesedi leo basusumetsi ba hlahlamiswang ka boleng ba tlholeho ya bona ho bitswa ordinal. Lesedi TATHA le methwang kapa le mesharwang ka boholo, skala, boholo bo lekanang dipakeng tsa matšoao, e leng di-marks, ho bitswa interval. Lesedi le methwang kapa le mesharwang ka boholo, sekala bo lekanang dipakeng tsa matšoao a qalang ho 0, teng ho thwe ke ratio. Jwale ha re shebe na he ka kotloloho boemo ba nominale, bane bo re qadileng ka bona, e leng bona bo rehang. Ho metha kapa ho MESHARA ha nominal ho bonolo, ke ho arola lesedi TATHA ka dihlopha, lik'hathekori, tse ka bapiswang le tse ding. Ka ho hlopha kapa ho sota lesedi TATHA ka mabitso kapa matšoao, lileibole, o ka etsa mahlopho, e leng classifications, a mekhoa kapa lithaepe kapa dihlopha, lik'hathekori. Sena se o thusa ho kenyeletsa kapa ho hlwaya, ho swaya lesedi ho ya ka mekhoa, e leng di-type, sita le ho le bapisa. Mohlala, meaho e ka hloptjwa ka mekhoa, e leng di-types, e mengata jwalo ka kgwebo, commercial, difeme, industrial, thuto, educational, tumelo, religious, joalo-joalo. Meelelo, e leng di-definitions, e meng e dumella mekhoa kapa di-type tse pedi fela, jwalo ka bong, e leng sex, botona kapa botshehadi. Athe e meng e wela tlase ha sehlopha, e leng sete, sa dipalo, dinomoro, tse kang boemo ba lenyalo, marital status, jwalo ka mong, eno ya mong, single, o mong, kapa nyetse kapa nyetswe, married, arohaneng, separated, hladileng kapa hladuweng, divorced,
kapa mehlolo kapa bahlolohadi widowed. Ho bohlokwa ke ho etsa sehlopha lik'hathekori ka seng se iqolle ho se ke ha eba le se tshwanang le se seng, hoba ha di tshwana ho ka thatafatsa ho kgetha na lesedi le itseng le ka behwa kae. Ka nepo lesedi TATHA lohle le lokelwa ke ho hloptjwa kapa ho categorize-wa, empa ka nako e nngwe o tla hloka sehlopha lik'hathekori sa masalla, e leng di-remainders, sa tsohle tseo se nang moo di welang teng. Jwale ha lesedi TATHA le sebediswang ho reha kapa ho qolla basusumetsi, di-variables, e leng nominal, le ka qanollwa, e leng ho etswa analyze, ho sebediswa makgobonthithi, di-technique, makgobonthithi a graph e bonolo le dipalopalo, statistics. Mohlala, di-graphs di ka sebediswa ho bapisa boholo, di-size, ba dihlopha, e leng di-category, le dipalopalo, statistics, tse bonolo tse kang dikamano, e leng relationship, tsa diperesente, tsa sehlotshwana malebana le sehlotshwana leseli, kapa sehlotshwana malebana le kakaretso, totally, ya sehlopha. Jwale ha re shebe boemo, e leng level, ba ordinale. Mekgwa kapa mokgwa type ona wa ho METHA, wa ho MESHARA, o beha lesedi data ka tlhahlamano, order, malebana le seo le nang le sona, e leng property, se teng ho tsohle, jwalo ka boholo, di-size, tjhelete e kenang, income, matla, e leng strength, joalo-joalo. Ho METHA kapa ho MESHARA ho otlang botsekeng, precise, ha property ha ho hlokahale, ho batlwang ke setshwantsho, e leng perception, sa na ho hong ho feta ho hong, kapa na ho ka tlase ho hona na. Mohlala, sehlopha, e leng class, sa bana se ka kolokiswa ka tlhopho, order, ya boholo, di-size, ka ntle le ho METHA kapa ho MESHARA bolelele ba bona. Dimathi, marathoning, di ka hloptjwa tsa sotwa ka tlhopho, order, ya ho tswa kgweleng. Ka ho tshwana, re ka METHA kapa ra MESHARA mosebetsing ho ya ka lesedi TATHA la boholo, e leng scale, bo basusumetsi, e leng di-variable, ba hlahlamiswang ka boleng ba tlholeho ya bona, e leng hono bitswang ordinal, ba nang le boqhetsekenyana, e leng semi-skilled, le ba nang le boqhetseke ba skilled. Ho METHA kapa ho MESHARA lesedi la boholo, scale, bo basusumetsi, variables, ba hlahlamiswang ka boleng ba tlholeho ya bona, e leng ordinal, ho ka etswa kapa ho eketsa letoto la makgobonthithi a dipalopalo, e leng a statistics, tsa ho sebediswa ho lesedi. Jwale ha re shebe boemo ba interval, level ena ya interval. Ho METHA kapa ho MESHARA lesedi ka boemo, level, ya interval, le methwang kapa le meshwarang ka boholo bo lekanang ba dipaka, e le intervals, tsa matšoao, e leng dimaraka, marks. Lesedi le tlameha ho otla botsekeng, precise, la mosoroto o tshwanang le wa boholo bo lekanang ba dipaka, e leng di-intervals, tsa matšoao a qalang ho 0, e senang thuso kapa lebaka le utlwahalang. Ho METHA lesedi ka boemo ba interval, e leng lesedi kapa data le methwang kapa le meshwarang ka boholo, scale, bo lekanang ba dipaka, di-interval, tsa matšoao,
lesedi le tlameha ho tla botsekeng qi le be precise la mosoroto o tshwanang wa boholo bo lekanang ba dipaka e leng di-intervals tsa matšoao e leng dimaraka a qalang ho 0 e senang thuso kapa lebaka le utlwahalang. Mohlala, bophahamo e leng degree ba temperature, motjheso kapa mohatsela ho ya ka Fahrenheit ka Celsius e leng Celsius le ka Rainier esita le ho phahama e leng gradation dipakeng tsa boholo e leng scala bo a lekana ho tloha letshwaong lena ho ya ho le leng joalo-joalo fela letshwao la 0 le behilwe le sena thuso kapa lebaka le utlwahalang. Mohlala, ka ho pheta bophahamo le degree ba temperature kapa motjheso mohatsela ho ya ka ho METHA mona ho ba nka sebediswa Fahrenheit kapa ha sebediswa Celsius le ka Rainier esita le ho phahama e leng gradation dipakeng tsa boholo e leng scales bo a lekana ho tloha letshwaong lena ho ya ho le leng joalo-joalo fela letshwao la 0 le behilwe le sena thuso kapa lebaka le utlwahalang. Ka bonngwe di-METHA kapa di MESHARA motjheso kapa mohatsela le temperature, empa boholo ba motjheso kapa mohatsela temperature wa noto ya tsona ka ho fapakana ha bo tshwane, ho bolela noto ya tsona ha e tshwane. Mohlala o mong ke khalendara, bapisa khalendara ya ma-China le ya bophirima West. Thutong ya di-science tsa setjhaba ba susumetse di-variables jwalo ka mekhoa, attitudes, hangata ba methwa kapa ba MESHARA boholo ba skala jwana ho tla sebediswa ho thwe tse swabisang le tse unfavorable ho tla qala ho -4, -3, -2, -0, -1 ebe re ya ho 0 jwale ho tloha mono e be plus e leng +1, +2, +3, +4 tsena ho thwe di a kgahlisa di favorable e leng re a bona noto yane ya rona mano itsweng eme fela yona ha ena thuso eno e kalo ntle le ho se tshwane. O tlameha ho ba hlokolosi ho toloka sena e le nnete ya boholo scale bo lekanang ba dipaka tsa matšoao e leng dimaraka tsa mosoroto o tshwanang wa lesedi data le mesharwang le ha dipalo dinomoro di sa otle botsekeng ho METHA fela di bontsha tsela e hlahlamisang jwalo ka yane ya ordinale e leng yona dipalo tsena re bone re tlile re hlahlamisa ho -4 ho ya ho -1 fihlela re ema ho 0 jwale re boela re qala +1 ya +4 ho METHA ho tlang botsekeng e leng ho precise ha lesedi le methwang ka boholo bo lekanang ba dipaka e di-intervals tsa matšoao dimaraka e le interval ho thusa ho sebetsa qanollo ya dipalopalo tse thata tse sophisticated. Jwale ha re shebe boemo level ba ratio ho METHA kapa ho MESHARA lesedi la boemo ba ratio le methwang kapa le mesharwang ka boholo sekala bo lekana dipakeng tsa matšoao dimaraka a qalang ho 0 ke boemo bo phathanetseng ho METHA kapa ho MESHARA bo nang le 0 ya nnete. 0 ena mona ho thwe ke ya nnete e se yane ho itsweng ha ena thuso e leng qholo point eo boleng value ba yona bo lekanang bo leng equal le noto. Mona ke mo thuhlile boleng ba teng ke noto e le noto moo noto e lekanang le noto.
boholo ba mehopolo di concept e tlwaelehileng ho science e physical ho thwe physical science bolo ho thuwe ka concept kapa bo conceptuwe ka theory le ho sebetseha e le bobe operational ka boemo ba ratio bo etsang di balehe di be quantification jwalo ka nako time sebaka e leng distance sefutho sa lebelo e leng velocity boima bo sa fetoheng e leng mass joalo-joalo. Phapang ya tshobotsi le characteristic dipakeng tsa boholo scala ba ratio le boholo bo bong bo sele ke boholo ba ratio bo ka bolelang boleng value ka diqonwana e leng fractions mme di ratio ke dinnete mohlala mithara ke katiso ke multiple ya 100 e leng 100 la bolelele ba sebaka distance sa di centimeters athe millimeter ke ho 10 qonwana e leng fraction la di centimetera di ratio ke 1 to 100 le 1 to 10 ha hona qeaqeo kampang ubiquity ka dipolelo statement tsena menahane habedi ho ya go twice as far kapa re e menahane habedi ka lebelo e leng twice as fast le e menahane habedi ka boima twice as heavy maemong kapa leveleng ohle a ho metha kapa ho meshara boholo ba ratio bo bulehile amenable ho moteolohahadi range wa ditlhahlobo e disete tsa dipalopalo statistics ka ho akaretsa o ka sebedisa ditlhahlobo tse latelang ho tiisa na ke mofuta ofe wa metha kapa o meshara ba susumetse ka boleng bofe haeba o ka re boleng bo fapane le bo bong o na le boholo sekala ba nominal e leng lesedi le sebediswang ho reha kapa ho qanolla ba susumetsi hape o tla ba le boleng ba boholo bo reng bo betere kapa eng le eng ho feta bo bong o na le boholo kapa skala ba ordinal e leng lesedi data le ba susumetsi ba hlahlamiswang ka boleng ba tlholeho ya bona hape ho boetse na le boleng value bona le dintho di-units jwalo ka boholo degree ho feta kapa hanyenyane ho feta bo bong o na le boholo ba skala ba interval ha o le jwalo le lesedi le methwang ka boholo kapa skala bo lekanang dipakeng tsa matšoao e leng di-interval hape re ka re o na le boleng value boleng bona le makgetlo a mangata a menahanyang ka boholo kapa ho kganya kapa bolelele kapa boima ho bo bong o na le boholo kapa skala ba lesedi le methwang kapa le mesharwang ka boholo skala bo lekana dipakeng tsa di marks e leng dimaraka qalong ho 0 e leng boemo bo phathanetseng ho metha kapa meshara bo nang le 0 ya nnete e leng qholo point yo boleng ba yona bo lekanang le noto mo noto e lekanang le noto teng mme ha re thulo hakana re di otlile weso nako e tlang re tlotla re kena tabeng e nngwe hape e leng ho bokella lesedi le ho le qanolla le mehlodi ya bobedi secondary data ya lesedi re tlo sheba collecting data analyzing data le secondary sources of data
ke tseo re tlo tla re di sheba. Ho bokella lesedi data, ho le qanolla, ho le etsa analyze. Hape re sheba mehlodi ya lesedi ya bobedi ena e bitswang secondary data. Ha re utlwile hakana weso, ke a leboha. Re utlwile na sebopeho sa lesedi se ka tsela efeng, ha mmoho le mona mo re qetellang ka di-level, maemo ao lesedi le methwang ka ona. Ha elale.